Maşallah. Assalomu alaykum. Qancha qo'y? Yo'q, o'tiramiz. Qo'y. 700 ming kerak be. 700 ming? Analar. 700 ming deydi. Qo'y baraka. 500 mingga. 4 qo'chqor bor. Ma'qul. 700 ming deydi, ha? Mana tug'anlar, qo'y. Bu liniyasini aytib qo'ysiz, bayka? 80. 80. Ma'qul. Bayka teskari qarab oldi. 2,5 ming dollardan. Liniya qaysi? Krasavchik Sheroy. Ha, Krasavchik Sheroy. Ular tish buzilakda, em buzotadi. Hozir tishlar ekan, mana. İçinde Afgan aralashlar bor o'xshaydi. Onlayn sotamizmi? Tug'anlar, assalomu alaykum. Doni KG kanalimizning ko'ruvchilari, mal charba ko'rarmandlari. Salomatsizlarmi? Bugun 2-may 2026-yil Chuy oblosi Soquluq mal bozori. Sizlarga biz sonda cho'ng-cho'ng qo'chqorlardan, yaxshi qo'ylardan tartib ko'rsataylik. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Assalom. Sen sog'liq yaxshi? Bu hozir Doni KG degan tartib o'tadi. Don xabar degan kanal. Qandaysiz bayka? Qanchadan бағалары? 150'den. 150'den. Tishlarichi? 4 tishli. 4 tishlar ekan, mana. Qaysi liniyadan bo'lib qoladi? Shirokiydi. Har biri 150 mingdan. Mana quyruq boshlarini ko'ringizlar. Razreslari dakansa ekana. Mana. Onlayn sotasizmi? Aytib qo'yingiz nomer. 500 0500 36 16 69. Mana Qo'chqor sezon kelayotadi tug'anlar. Ko'ringizlar. Ma'qul. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Ishlar. Salom aytib qo'yingiz. Salom, ferma Qaravolta. Mana Qaravolta fermaga salom. Yaxshi. Tug'anlar, mana shu yerdan biz tartib ko'rsatamiz. Don xabar YouTube kanaliga kirsangizlar, al yerdan charbalar tartganmiz, dehqonlar tartganmiz. No, Qo'chqor qancha? Bu 200 mi? Bu qancha deysiz? 200 bu, 11 aylık. 11 aylık. Bu 200 arqachi? 42 ming so'm. Bu 200 deydi. Bayar mı? Liniya bayar deydi. Ekili bosh borda? Bayka tashlab. Ha, bayka tashlab ketdi-tra. Assalomu alaykum. Qancha qo'y? Yo'q, o'tiramiz. Qo'y. 700 ming kerak be. 700 ming? Analar. 700 ming deydi. Qo'y baraka. 500 mingga. 4 qo'chqor bor. Ma'qul. 700 ming deydi, ha? Mana tug'anlar, qo'y. Bu liniyasini aytib qo'ysiz, bayka? 80. 80. Ma'qul. Bayka teskari qarab oldi. Neyli? Tug'anlar bunday. To'qtu qo'ylardan da tatali. Qanchadan ekan bayka bahasi? 200 mingdan. Qo'ylar bu? Liniyasi qaysi? 80 dik ekan. Tishlarichi? 6 tish deydi. Tug'anlar shunday. Mo qo'ylar bor ekan. Bayka, inim qanchadan qo'ylarim? 65? Ha, mana. Бағалары yaxshi ekan 65 deb. 700 mingdan cho'chib ketdim. Qo'chqorda bo'lgan qo'ylarga tishlarichi? 4 tish. Hozir 4 tish ekan. Ha. Ketamda 4 boshmi? Onlayn sotasizmi? Ayt. 0501 89 34 98. 4 dan otam deydi. Qancha bunimiz? 70 ming. 70 ming qo'zu? Urg'ochimi? Buloq 19 plus. 19 plus deydi. Buni qancha oladi? Telefon. 553 99 38 93 chalg'irasizlar. Mana qo'zi. Srochna ақша kerak. Garib deydi. Hayday ber. Mana baykada qo'chqor bor. Qandaysiz? Qancha? Ha, qo'y bu. Qo'y ekan, qo'chqorni demaldiradi-ku bular. Mashallah. Mana qo'y. Tishichi bayka? Tishi to'g'rak. To'g'rak bo'lib qolibdi-da. Yaxshi qo'zlardan oldingiz falan? Yaxshi qo'zlar 7,5 mingdan sotiladi. 7,5 dollardanmi? Turadi ham yerda biroz. Turadi. Biroz 7,5 dollardan. Buni o'zi qanchaga so'rayotasiz? 500 ming so'm. 500 ming so'm. Shu berem, 450 berem. 450 ga beraman deydi bayka. Mana. Onlaynchi onlayn. Onlaynda beraver. Aytib qo'ying nomer. 0509 059 44 78 26. 44 78 26 ekan, Chalib ko'ringizlar. Mana qo'yning junin qanchadan olyapti? So'rab ko'ringlarmi? Mana jinda olib qo'yib turgan. Mana ikkinchi qo'y kiretgan. İşilgari bayka. Bahası qanchadan olyapsiz har birini? Ya. Ha, bo'ldi. Men javob bermayman deb, mana bu yoqqa yozib qo'ygan deydi. Qo'zilarni 200 so'mdan, qo'chqor 300 so'm. Mana shu nomerlar ekan. Do'stlar,
Ушундай жүрүңүздөр анда. Дагы. Тони KG каналыбыздын катталуучулары 22.400 болуп калды окшойт. Соода болуп атат. Канча экен байке? 120 дейт. Кап-кара кочкор. Тишичи байке? 4 тиш болуптур мына. 4 тиш. Соода болуп атабы? 4 тиш болуптур мына. Соода болдубу? Боло эле экен, э? Плем карта бар. Плем карта бар. Онлайн айтып коюн номериң анда. 500 менен 88 16 65. Кара кочкорлорду алам дегендер болсо, көрүңүздөр. Мондай токтулардан тартайлы, токтуларды алам дегендер болсо. Айке, ассаламу алейкум. Токтулар кимдики? Канчадан булар? 2,5. Ар бири, 2,5 миң доллардан. Линия кайсы? Красавчик Шерой? Красавчик Шерой. Булар тиш буз элек да, эм бузуп атат. Коз тиштер экен мына. İçinde Afgan aralaş da var okşayt. Online satабызбы? Мына 2,5 миң доллардан дейт. Шундардан алам дегендер болсо, айтып коерсиз номериңизди. 056 53 71 88 дейт. Анан кийин буларды көрөлү. Койлор окшойт. Байке кандайсыз? Койлорбу? Же токтуларбы? Козулар экен мына. Бааларычы? 8500 доллардан экен мына. Линиясы кайсы? Красавчик менен Шарой. Экөө бир экен да. Булар силерге карайбы? Булар жигитке карайт экен. Чалсаңыздар болот, номерин алып бердик. Достор, бул жакта сокулук аябай чоң, чынындачы. Мына жакта да козулар бар экен, көрсөтүп коеюнчу. Мындай козулардан сатылган окшойт да булар. Ээси жок экен. Сатылган окшойт. Мына жакта да бар экен. Байке, козулар канчадан? Кандайсыз? Канчадан? Неге? Тартпайлы коюмбу? Мейли, тартпайлы кой дейт анда. Кеттик. Тартпаса тартпайлы коебуз. Ушундайлар дагы бар. Мына байкем тартып кой дейт. Мына көрдүңүздөрбү? 5 колтең эмес. Ассаламу алейкум. Токтулар канчадан токтулар? Козулар баке. Козу, 4 айдан 8 айга чейин. 4 айдан 8 айга чейинки козулар бир өң экен. Мына. Баалары Линия Кораблевский. Корабльдин линиясы. 19. Булагы 19 дейт. Разрестери бар экен, Баалар 75тен. 75 миң сомдон. Курук, дүңүнө. Жети областка дейин салып бересиздер, Анда номер айтып коюңуздар. 502 0502 41 41 74 чалып көрүңүздөр мынакей. Анан кийин мына козулар тартып көрөчү. Эмне дейт экен бул? Козулар канчадан козулар? Козулар 16,5. 16,5. Жок, 16,5дан дүңүнө, бирден 17. Эркек ургаачы кандай? Эркектер, кочкорлор, Кочкорлор экен. Ургачы да барбы? Сиздикиби негизи? 5 ургачысы бар. 5 ургачысы бар экен. 5 ургачы бар экен. Онлайн сатабы? Же сатпайбы? Кайсы? Кош керек, сатат. Телефонуңду айтасыңбы? Телефон номериңи. Айтып кой. Жаш бала экен бирок. Алам дегендер гана чалыңыздар, 0555 05 1954, чалыңыздар. Алам дегендер, туугандар. Mo koylar var ekan go, Çoğ koylar. Koylar kançadan koylar? $1000'dan. Tişleriçi? 2 tişten 8 tişkeçe. 2 tişten 8 tişkeçe. Kozlarını bölüp aldыңыздар mı? Bölüngen eken mine. Her biri $1000'dan eken. Çoğ koylar eken. Liniyaları var değil mi? Var. Ana 5 yaşından tak. Kaysı moğu? Mına 5 ölsün. Mına ayakta turат. Tuğanlar görüyorsunuz mu? Çoğ. Koçkorday bolgan koylar eken. Bay. Starik menen Karabil'in liniyaları eken. Nomer aytıp koymayız mı online? 0550 14 27 deydi. Çalыңыздар туғандар. Biz nomerlerini alıp berебиз. Сиздерге жаккан болсо, баасы туура келген болсо, чалып алсаңыздар болот. Мына ушундай. Тони KG'de ар дайым ушундай жакшы тазалардан тартып көрсөтөбүз ар дайым. Биз менен болуп туруңуздар. Мына койлор. Канчадан байке? $2000'dan. Koylar bu? Koylar $2000'dan. Mana. Online satasınız mı? 4 6 tiştir. 4 tiş, 6 tiş. Liniyalar kaysı? Arganda. Arganday.
Nomer qaltirasizmi nomer? Aytыңыз. 553 0553 67 67 00 00 81. 81. Qanchadan berasiz? 2'den sıra otam. 2000 dollardan so'rab o'tasiz, tushirasiz-da? Buyur. Buyursa tushirib beradigan. Ma'qul. Mana shunday Soquluq mol bozoridan ko'rdingizlar. Sog' salomatda turingizlar.